Da znam poštar, kolika mi je penzija. Aj, od sramote, ne bi čekao tringelda. Aj, od sramote, ne bi čekao tringelda. Svakog petog 300 primim ja. Aj, a moj poštar isto toliko tringelda. Aj, a moj poštar isto toliko tringelda. Sad se pitam, u šta prođe radni vijek. Aj, dok poplaćam sve račune, ne ostane ni za lijek. Plaćam sve račune, ne ostane ni za lijek.